Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma, Ulaong Baula Kentai, Ban Kinria na Kejakasa Jong U, Watla Kibor Pahra Kila Maham, Bala Bandon Kejing Sya Thombor. Ha ke kubor video, Ulayat Hu Ba Ulayo Jingtep Bakato Katni Kikin Hon, Bat Kiriu Shimet Kila Lech Kejakasa Jong U, Da Kejing Tmu Bantang Ke Yeng Jong U, Bat Ban Thombor Iki Badan Yeng Jong U. Katkum Kani Kejing Yo Jingtem, Bat katkum ka security protocol, kibor pahara kila ay jingmod yo u, ban kinria no syakaway pat kajaka, na kabenta kajing shingan. Henry na kalyang Menteri Rangba, ula kintat ya kani kajing ay jingmod, bat uloong, ba tiang satya, uloong ruba kajing yap bat kajing im kadon tangha kakti jong utray. Ula benram da kaboong, ba uday u achi garu, bat kasnam jong ukpa jong u, upi sangma katuit ha u, Bat usay ya kejing slur na kapateng jong u ban syakri kipat ba da kejing long bejanai bat bohong. Ha kejuk kapor Menteri Rangba ulapin pau kejing smokia halor kejing ya kenat kabadang yai beteng ha kejela da kabakdo baladon kejing ja jong kejing penjot ikimar ki mata jong ke sarkar ki jaka mani belai badru kejing penthot iki yang kisem jong kipat ba. Ula kintu ginong shong shnong ban kiar nagi kam thombor bat jing penjon bat ula ban jurru baya kani ke jinglong jingman la ban penbet tangling ba ke jing kren bat ke jing trelang ban wan ra biang ye ke jing suk jingsan ha ke jela Ruping rang ang ada sio ko barang ko matning achim tang grup rang aro mandirang dalo angni nokko narik bai angni nokko sukna angko warong ni family ko attack kana maksonge ri bai nga ani anga ko barang ko matna uni gisepon angni security protocol base kae angko kepen bi apchi secure bi apchi remangna angko suggest ka jok ande banga riangcha anga agree kacha maina anga khinja dalo angni jangi darang ni jakapongja de banu kapai solni jakosa anga bachuk anga ba piesang mani achidunga piesang maktan anga ba khinja maina nga jatna ka sai anga dalu jatna kham ka inga aro ka khet unya kham ka inga de baya sumani bakko anga chang satai thomani ko achang nanga ane anga plak achini citizen rangko dalu ang ipil ka dentang achini mandirang achini government property rangko destroy ka inga Anchini religious biap rangko destroy ka inga. Dentang mandiran noksin apimeng mandiran ko kalakinga. Ya anchini jatna kragapa kamukja. Waniga manang achang satay sa kanchi ko nang amot mulaska. Yarang ko ka satay daknabe. Je situation ba obosta bongkan. Anching plak ko golpo kai. Agang deke anjing democratic way anjing solve kana nangkin ini gaman anjing violence ko ka jana plak system ko anjing respect kai jat ko sungkum kang done thomani ko anjing rabana ani changsatai na isma sakanchi ko angaya chol kurai ku mongan baksa mulmulaska mutela